Luthini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosibambo umloba, luthini usiko lwezimbongi. Ngadlala amanye amadoda athi angimbulala unkosikazi wami, lesenze sibuhlungu ngiphinde ngisenze ngezandla zami, ngingabe ngisabana ndaba nengane zami, ngishaya imbizi izifungo engazenze emshadweni wami, ngingabe ngisazigqizaqakala iziyalo zabazali bami. Owayekade indoda enamandla, yengenandaba futhi zenza amanga, nasemphakathini abasebeqalile ukumesaba, kuthiwa namhlanje endlini emnyama useze walala. Amajaji asejajile, ofakazi sebefakazile, abameli sebemelile, umsolwa sebemsolile, shuthi ngami sekuphelelisiwe. Isisukumi manje isho ithi 25 years in prison. Ngisukume nami ngiphamisa isandla esandla ngisho ngithi Nkosi enkantolo, ukukhala kwabekwa. Ithi ukuzilungisa ijazi isho ithi isigweba shintshi asindawo kumnandi asindawo. 25 years in prison. Sebekhala ke bonke abakithi odadewethu abafowethu ngisho khazini memeza uthi I'm going to rest in prison, in that heavy jail of new prison. Maybe it was bad decision or it was best decision of going to the suicide, better than to go to the deadline. I was catched as a dead liar, I was washed as a liar. Necala lami ke laya ngokukhula, nginethemba zolisula. Umangalo wangimangalela mangabe ngizama ukumxoxisa, ngizama ndlela zonke umnceda zami ukulihoxisa. Athi njengoba livula angajabula kakhulu ukubona iminyango yejele ivulwa, inyembezi kumina zasehla njani imvula. Phela mina mase ngumbulalo waziwayo, isidakwa sezidakamizwe saziwayo, emphakathini sengiphenduka usaziwayo. Kwaseqhamuka amadoda ezangakimi, afika ngibamba ngifakoza Nkosi, ngaqala ngathandaza kancane ngagcoza Nkosi, ngilokhu ngizamile abasekhaya ukubaduduza, ngithi khululekani khona maduze ngizobuya. Lamajaji angithatha sangena ngokuqala umnyango, saphuma kwesibili umnyango, sangena kwesithathu umnyango. Esitheme ngesifika ke kulo benginelikhulu isango elensimbi lamadoda akhipha isithixo alivula lisango. Angifanga phakathi ngathi ngiyabheka bonke labantu abangaphakathi bangihlahlela amehlo, ngababheka endlavini zamehlo. Ngalo mzuzu angazi ngibingelele ngasibingelelo siphi, esasekhaya noma esasesikoleni, ngoba babevele bangibheki bangiqolozela emahlweni. Ngisho sengithi ukuthule badle lutho ameni, bangiqolozela emehlweni. Ahabo akhazimula igazi labantu abangasekho emhlabeni. Ngibezo bekhomba inkunzi esematholeni, kake ningitholeleni ubuqiniso bobumnyama obukame ngaphakathi ethuneni kule ndawo engikuyona. Ngibezwe bengibiza ngempatha, ngabona ukuthi bazingela ukungiphatha. Kwasekusukuma izifanyana ziza ngakimi, ngaqala vele ngazibambela zona mathupha. Kwase phela mina ngelusa, wayekade indoda enamandla, yenginandaba kuthehle zenza amanga, emphakathini abasebeqalile ukumesaba. Namhlanje endlini emnyama useze walala. Lesi kuyisiqephu sesibili senkondlo, isihloko sawo sithi wayindoda enamandla. Uma ngakufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani, ngcono ulale ungalele ulindele isiqephu sesithathu. Kepha engakushiyana ukuthi lapha ngaphakathi endlini emnyama kuhlezi kudliwa inyama, ungazufunge kuhlezi kuphela inyanga. Into eyinkinga yilanga nenyanga, into oyibona kanye ngenyanga. Phela lapha akukho ukukhala ngabafundisi abathandazi ngishiya inyanga, ngoba kuyaziwa ukuthi akukho ukukhala ngabathakathi. Inzima impilo engayifica lapha ngaphakathi. Wayindoda enamandla, Dit ImbongiYomdabu.